siriri zoso alekereni siya kupekoni nala itatiala Imam Umar Buni Buka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأبرار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. gonda akeci bianzapa esambela siriri chilo bianzapa nandochi ndanba wato kwa chilo Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam so si atene zoni zona popotiala ake lo so si lo manda Qur'an e na pekolu lo enseigne tati lo zo siriri na gonda ti bianza pa nando tilo aita wa mabe aita islam aita so si ayonai ala na chamene continente aita so na poto wala se ti Amerika wala Canada wala na bagiti Afrique de l'Ouest wala igna Afrique centrale nando so ko si bianza pa mu limotie adbarana lecha la na mangole gotie siriti bianza pa nando ti na ala kwa e ibu gacha ita kete igna contretemps d'habitude à Québec quoi chaque vendredi là si qui sera zoni fango tentin za paso ina le sara kala kwa mais biri wara mene contretemps bia za pa sara munda pa ningangu na ngonganiso boni là si a perturber tentin résolu na si à la bas ikiri titene sara kwa sinya la so na la poso donc là soit que samedi lango tinzena ka lango osio ti nzeti use wala nzeti safar na ti calendrier lunaire 1442 soit que hégire ti prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alindi terrain na lango bala ko ndoni oko ti nzeti gomba ya wala septembre 2021 calendrier grégorien gusa ki use na ndoni balu sa ndoni oko na pekoti dungo annabi Isa alayhi salam soit itainga na ti Jésus Christ mo ngati mama Marie wa mokondo botona bianda paida inshallah amena wunda cha ita uso utake da sosi iti tene muna la pe kona we si rapele tereti na tentin zapa na teneti watu kati bianda pa wunda cha ita na kinye beni tena wunda tena anya ke namba ke disi si potoka bo ita swaka na poto mingi ni ala buka ala goti giko beti yanga tala me gingo ko beti yanga tala na sara ando ko sala nju si amwala sar ko sala na niso ala ke sigina yanga tinda per c'est-à-dire na tongo sa avant ngan bongati prière ti subi alindi ala onwa mais ala gwasika comme ala prière be sala ko kaso est-ce que nzoni tene ala sambela salati subini avant ala gwe ako hunda ni la mbeni tana kira hunda tane prière so si agaji ko fatiha til kitab wala alhamdu na sura so mais to mozumo grisa moljiko prière ni sans fatiha ni ça dit sans sura ni prière na to mozo gi fatiha au lieu de moza sura da mbeni hunda na ko encore agada est-ce que aga permettre zo a bumbia prière ni ku okukwe le prière na ngongani mbeni ta hunda tu lo ko tene a que permis na musulman tene le marié wali soit que chrétienne et par ça question da to ambigi sa pepe bon mi ona bien da patene a yapu yanga timbi pasula ni aita mani zoni bon ton iban zoni aita mongati prière à 5 prières quotidiennes so watu kati bien da pa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vivantilo l'air bien da pa azunzia na ndoti prière le toga ange Gabriel an bongati cause nagada mokhtar na darur nagada soit-dire an bongana kada cause ngoi e nandanga ngoi e nati suratu nisa nati chapitre wala surati au sunatu Quran ben verset da ganda patene a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ba sala wala an bonga so si prier bien da pana niso akamena obligation ti bien da pana ndoti an wa mabe son bongana précis mo peut prier avant l'heure ni pepe donc bongana li pepe aga permis di tene mo prier pepe bo sona ndo so ita fana ya tene inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ipete na mo itani mo prier si l'heure ti prière na li pepe mo so prier avant l'heure ni biata da pas mo prière ti soni pepe il faut prier dans l'heure ni bon si tu n'as si encore si l'heure na on tant que mo na langwa pe beni la empêcher mon papa conscience mo kada mo devait te prier na ngongani donc à que péché mingi na musulman tene le prier avant l'heure ou le négliger la prière à homme donc il s'agit de la prière mango tere te molina kwa ita mozaten tinza pana devant binga nyela si aita na li amwana na kwa nawe et na pekola ka tu le vois que ala na tante sango kwa pala tene a wa akota zuti kwa tiala na igina pekotiala akazana la ngoi ti prière pepe mais parce que zana tante pose wala a repoti tere ala siga te hier bon avant tena la mutere tala engagé na kwa
ala na zona matériel te ba i ka musulman bi penser à potoso. D'ailleurs islam ke religion universelle digi mo bimba ayinga islam place social ayinga islam ba ay da peto mo musulman mo fakki mo musulman bambi biye da sara kwani au immaterial mbi sara kwani na mo mais mbi ki musulman ban bonga tonga so bi doit saber na zapa donc mon même moi 5 minutes wala zina bonga oku di terrain bonga di prier ngo zapa ti prier utona karamo mo sara effort mo sara jangima bo bimbi jour na asr mo sara jambi ta'khir tona moye titna du temps ba charge mais tene mo zala di prier on mo prier avant l'heure ni akon zoni pepe et pour ça il y a une question concernant prière avant et na bumbingwa prière niso ala réponse alma globale okola yesu bi te encore tona mo prier Allahu Akbar mo dit que Fatiha le kitab na ti premier raka deuxième ou troisième ou quatrième raka prière tout ak na Fatiha le kitab la prologue ni nayani mati rasul sallallahu alaihi wasallam atene la salat liman lam yaqra bi Fatiha le kitab mo so si mo prier sans prologue sans alhamdulillah prière qui mo ka dape bon mo ko zula tona mo grissa tant so si mo grissa si mo dit ko gi Fatiha ni sans sura donc mo sala diminution so mo sala so donc après mo ko sala qabla salam donc tona prière ti mo na 11 ya ouais bon mo ko sala qabla salam donc qabla salam na ko toné mo ke duti mo sala athiya ouais mon ba mo kido mo sala sujud use imani bo don le nati iti sarango prière na attention bo so afa gatane qabla salam avant salam imani joli bon rassembler ngwa prière quoi tu te mo prier na bonga o ko so kwa aita anjoni apa ak péché et on na zapa ziara nati etani so la gada so tona legi ak dala revoir contrat chala ni tu te na la prier na bonga na que bien mais bibala kana mabe ala kana iman la sa unda question so amelo de mangatala même na swapa amelo to men zapa ni kwa inga ikiri na kodrosi go binga prière ni kwa na ko zola mais mo gamo ko fatigué et ak normal après aita zapa créer mangati prière de wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun janga pa de bani créer a torona zo ginga ki borongombi donc nzapa tentene so tere iza borongo la devant hier quoi na yati hadithi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lotena awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al qiyamati min amalihi salatuhu kozo yesu shaka asati contrôler ko salati wa mabe kwa na peko di kwa chilo na ta ko salati lo kwa aya prière chilo fa in salahat tona prière na luchi to susi benga pa hunda so faqad aflaha wa anja ta tena mo so benda e mo waranjoni kwa wa in fasadat metona yeni abanda faqad khaba wa khasira ba molam banda et puis mo dit perdant ça c'est pas pardonner na ina ala kwa aita so chacun na kwa na poto ala ko ti dibikiti li tala mais ala grisa tentin za pas pepe ça c'est pas a ma de mati ina ala kwa a woko na ala yiso kwa ala sara prière tala na legeni et za pas pardonner ina ala kwa et iman la sara ala unda question so ala décourager pepe bon ita so sia unda tene est-ce que a que permis na musulman ti tene le marié chrétien coli musulman bon coli musulman a que permis de me marier chrétienne so itentani na base de écriture to la écrire na sura uku wala suratul maida table service bien da pas subhanahu wa ta'ala na a 5 premiers versets ni so ça dit il na 5 premiers versets de suratul maida il de maintenant so à vous peindre mingi ni la migumura itani tene na référence qui tene a aider ina la quoi inga tene na ketentin zapala mon musulman le bien zapa le fanaï le tenait ikir na verset au coup wala suratul maida le tenait a'udhu billahi minash shaitanir rajim le tenait al-yawma laso na lango solani bien zapa azu verset so uhilla lakum at-tayyibat ayedana la aklisit nala anzuni ko beti tala te si bien zapa tana anzuni ko beniso wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum ako beso si aita tala so bien zapa muku buku wala kitab na ala kozo ti gango ti ala so ak licite ak halal na ala bi maana ala musulman donc ya musulmani wa ta'amukum ala kwa a musulmani halal lahum ak halal wala ak licite na aita so si da pamna la kitab avant donc ak juif na chrétien donc a juif na chrétien ala kwa na révélation divine so nza pas révélé na ala lani bon
Pentateuque ti Moïse akeda, Somme ti David akeda, Évangile ti Jésus akeda. Bon, ala so tout so, religion monothéiste, ou c'est so, ala tout aïda etene, comme so ala to ikite, comme so ifagoni to ala kwa kite. Mohal Lushad répond si tenen de so, encore dans la patene, wal muhsanatu min al mu'minina. Na awal so que pieuse ak nzoni, na popotia croyante, na popotia musulman, il peut du mariala, wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum. Na awal so que pieuse, na popotia so amuna la cause amuna la duku cause tie, wala juive wala chrétien so, ak licite na i mariala, mais condition ida ataytumuhunna ujurahunna. Atene ala dotiala ala ka veketi pegotia walini muhsinina na leke susi bien pas fana legeni غير mustafihin ala dusina concubine wala tentin deko titana gitera leke ti yanda to pepe wala muttakhidhi aqdan titala duti dina debocho bien pas ke si bien pas tenesuni teneso wa man yakfur bil iman mozo si mon keti mango na be na bien pas mon sara mécréance amiso mozana ti litimo faqat habita amaluhu تاتنا كواتينو كوي اكي ناتي يانغاتو وهو في الاخره من الخاسرين et mo kuina etaso na ya yumo gana popotia perdant wa iyaz billah donc ak licite titene ko les musulmans en marié chrétienne et le petit qu'on église tiro d'après aputia verset so mais comme mona mon nasiha mon marié mu'mini na popoti ni quoi que bien mu'minat ni parce que wali songo gona mona la gona datin za pa encore bi pensé vraiment za patia la gudina tracasserie pepe et puis amon ngecha la kana problème pepe maintenant ina ga use so bien sûr que licite mais tona mokoli ni mo pemba pepe amon ngeti ma ko londo na ati yambato ala ga muzab zabina baina zalik la ilaha ula wala ilaha ula boko dombo ngeso ala ga musulman chrétien mo ngali ti mo na ala pe boita islam so ak religion tinga pepe zapa guider na legi ta tene bi penser bi répondre question ta ita so pose quoi d'habitude ina nzina ngonga baluta wala 30 minutes si tene i rappeler tereti na anzoni hadith so isa ka chaque vendredi so mais débat liba réponse question na moi belango iketao donc à peu près tangata ngonga ni so ndaso bi di rappeler tereti mina ndoti ambele yeti fa important surtout ten so ita hunda na i concernant ten qui prière so digo fatia te kita prologue so obligatoire bon donc mozo prière tout ce si mon prière sans fatia te kita n'a pas validé ni pepe ton on prière n'importe qui imam bon so fatia so imam na diko so ayoti timoni matin za pate wa idha quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun mais tant que molama prier to prière ti zuhr wala prière ti asr n'importe quelle prière wala prière ti nafila wala prière ti salango dua ti istikhara wala prière funéraire ti samela ngando tia quoi prière tout ceci musulman ça wala istisqa ti unangonda pa nangunza pa wala ti khusuf al-qamar wala shams wala ti éclipse prière tout ce musulman que sara le doit le dit au prologue wala fatiha ti kitab na yani bon il va mener question que daso bien da pas à poser na ndanda ti surati balu serandoni au ta voilà balu serandoni au chaud même non balu serandoni au chaud c'est-à-dire soit dit fa ak fin ti suratul iso bidi tenten andoti suratul hajj ak sura 22 sura 22 là bon amarata ten so bien da pas lo fanayi ge ti tene afanayi kotati bien da pas ton iban dunjoni aita bien da pas ak tenten là ko parfois to logati adressé na humanité tout entière mati sura so ak makia atapa akatenten lako parfois to logati adressé na humanité tout entière mati sura so ka makia atenten nandoti gigi mobimba mais ambela sura so ka madaniya ya yo lazina amana concernant so sa ka croyant mingi a descendre Madina ton ibad bien da partenati ayati dinatene a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu oh ala zoti gigi donc univers mobimba duriba masalun fastami'u la bien da pa muna la mene tapande mene parabole ala denge metala ala ma parabole ni innal ladhina tad'una min dunillah atana ay social da vrenda pa ka voronina contrati le bien da paso lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u la atana ala crier même vous ma papa même si tu ala rassembler tout tangata créature tene
elle a créé du simple vuma, elle a petite, elle a créé vuma ni pepe. Vuma soit ita gimeni nyama oko kete insecte ton so. Donc il y a des gigi mobimba. Voilà, yesu sa na ka vorna de orti za parce bindi tete la tout à docteur, à magicien, à wanganga, à zouao, à la bombi tout, à la petite créer vuma pepe. Bon si atene, ça t'inti créer ngoni, wa iya sulubu humu zubabu shay'an. Atene si ton a même vumana mugi beni na maboko chala, walo galo otembeni na chala so ça consommer la yastanfizuhum la yastanfizuhu minhu ala petene a du vumani a séparer lo na yeni jusi ala amuna tichala so pepe. Donc tu as vuma même par exemple dit sous lait si tu as vuma ga du sinan de lait moba que saltéo moba dit séparer na niape. Bon donc soit fatene kaningo vuma na beni so kwa karamoza tanti créer ngolo si za pamba tene ضعف الطالب والمطلوب atene faiblesse totale na lo sosi aduna ka adresser na lo ti gingo protection so et na lo sosi lo ko da protection na batulu ni alors c'est so ka ye aka deux faibles ma qadarullah haqqa qadri ta tene aza estimer za pana vrai kutatu lo bien za pani pepe inna allah metalun za pani solo tene so la qawiyyun aziz wallahi lo kingangu lo tout puissant allahu akbar waba lam sono so la qawiyyun aziz donc za pa kuta lo kingangu bien zapatene Allah yastafi min al-malaikati rusulan lo nzapa na kotatilo lo la silo ko soro na yatia ingova wala ange a envoyé sur le tokala wa min an-nas e na popotasu a professeur tuiba envoyé so zapala soro ala inna Allah sami'un basir lo bien zapa lo ko mai so tuitene e lo ko bando lo clairvoyant na ti kotatilo ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum lo yinga yisu siaka na devanti a créature tout et na pekoti ye kwa wa ila Allah turja'u al-umur na mbagiti bien zapa la ye kwa si akikiri ye kwa akikiri na mbagiti lo bien zapa nda tombela na wa mabe ya ayyuha alladhina amanu ruk'u o ala sosi ala mana bena bien zapa ala incliner tizuku ya kotati bien zapa na duzu wasjudu ala politela a prosterner wa abudu rabbakum ala voro seigneur bien da patala waf'alul khaira ala sarangwan anzoni kwati charité la'allakum tuflihun na espoir ti warango songo benda nando so tolo ba sara men très mosumo ba Qur'an plaso abienta masara sujud tilawa Allahu akbar si bien da patana ti dutiti o musulman na tout moment ko na wali wajahidu fillahi haqqa jihadi l'outil sera effort tu pousses tenti bien d'apa vrai effort tu pousses tenti bien d'apani nzapa wa huwa shtabakum akelola si le soro ala abotia créature so wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj et le bien d'apa le zamene peine wala medi gene wala na yati religion souci le créala na ni so papa religion wa millata abikum ibrahim ba akelegeti kokot kotarata la so iritola abraham huwa samakumul muslimina min qablu lo la si lo zia iritala kozo titene ala apparaître quoi déjà ala ke aswa sa soumission wa fi hadha na yatan ziatin da paso li yakuna ar-rasul shahidan alaykum titene wato kwatin zapa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duti témoin ndo tala wa takunu shuhada ala nas tita ala musulmaninga adu témoin ndo tala kazo quoi ndo tiji so yeso akai aqimus salata ala luti na andonga ti prière zapani wa atu zakata et ala zi l'aumône légal nati amosorota wala zaka wa atasimu billah et ala ko binda cramponner na kamba ti zapa huwa maulakum lo bien zapa la si lo ke bien zapa seigneur ta la ti tatene fa ni'mal maula nzoni patron wala nzoni zapa ti du seigneur ti zo wa ni'mal nasir et nzoni secoureur ti on zapa ti pepe. Donc ton débat il aura idée dans dessous qui fait que aya so akafana ite di tauhid ni la ita iba ya musulman zapatene ya tene so tout bon binga pe mon musulman ben hadith ti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tene inna al-ard ardullah wa inna al-ibad ibadullah fa inna ma wajadta khair fa aqim aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam le tene ba surface c'est so accès c'est une zapala wala kodroso ko ba kodroso ay kodroso zapa et à créature sociale éparpillée na ndoti surface c'est ça tambula so aka créature tinzapa moko moko okora ko boni tambula ndoso kwesi
mo waranzoni da mo planter tereti mo Centrafrique kodroti na mola e abanti mo tito mo tambula pepe nzapate siru fil ard ala tambula ndo tisese e na ta tambula ngo tala ndo tisese abanti zo tite zulogolo tambula tite logolo gi ko be tianga tilo pepe huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur lo darna sesso ala tambula tereti katikati sisese ala gwa gi ko be tianga tala et puis ala grisa pepe ala ke ressuscité na belati bien zafana latindani Quran a été sur le Mulk, mais il y a là qu'à passer. Amener ta tia du Centrafrique, Bungo l'Italie, non, il faut lutter, il faut que amena on a poto, amena on a Amérique, amena on a Canada, amena on a Nigeria, amena on a, c'est-à-dire partout, aïta on a Douala, là so amena Centrafricain, tu as Gigi Yongoro. Il a là contact d'une langue qui se dit so, rappelle ce qui s'appelle Inga Ganzernaïta, mais il se met à la grisa pepe, il est surtout me dit ça la mo grisa da pepe. Yesu tu mo di sara mo giri sanda pa pepe bo ame tanga ta contre ni tena gida mais ak autonomie tena wara musulman tanita oustaz vraiment prasu garazo sarango prière ni ak dutina yinga ngukete ala gidento so mais minga pe est-ce que na tango so mo godi introduire directement ti unango kwani so est-ce que mo unda na azuni ke ba mo ko musulman mona mo passa tena mo sara kwa mko voro nzapati mona ngongani la zonake ke wala mola mo négliger wala mo glissa mo unda pe si mo introduire mo gwa yo awe sina pe comme ka tenter di prière na zonake dosse c'est mo zombinga mati ala sisa ko unda question que an bonga di prière na ka ton so ba iman la pousser alors to ala kana iman na pala ko unda pe ambele do satana ka di so même après mati ameni asika lo ko ba pendra étage pendra wal munzu pendre balabala vraiment contre que peindre contre du luxe yeto que moderne c'est-à-dire a irna tene technologie a évolué a métro là fa fa so mo coupure tu vois courant capé vraiment arrêter salaire capé yeto qui peindre bon so mo grisa pe mo comme musulman là même mo kana ndo nzapana ka bam boy on nzapata na sara ita ti so ka so grisele ki pepe question mi poser na langa tene alors revoir tere cha la nzoni. Après, Soura Sungi dit que ça automatiquement tombe l'île, il a fini Soura, que Soura le Mominoun, les croyants. Il m'a critère les croyants. Ton écrit le tafsir Ibn Kassir, Allah subhanahu wa ta'ala le créé Jannat Adenin. Jardin d'Eden, so, n'a pas que tu l'as venu, le créé brique ni, n'a pas que tu le construire, le mot brique or, n'a argent, n'a c'est-à-dire, c'est à pierre précieux, le créer, le construire. Paradis okona okola le créer tout au monde jawe le te saratene le te na paradis tonso e paradis na qad aflah al mu'minun paradis na te ta tene awa mabe so bendaw boba bonila aya ni ko a débuter na ni tonso bien da patena auzu billahi minash shaitanir rajim qad aflah al mu'minun ta tene a croyant wala wa mabe ala so bendaw ko ina wali ko boy kinga ala tone ina mafaso idenge meti ima azwala ka mu'minun akroyan su sia so benda so allazina hum fi salatihim khashi'un Allahu akbar ala azo so si na prière tala ala ka pena ala prière na mbetotin zapa khushu' ala ka prière ak sentir zapa la tibeta la mbetotin zapa saral donc le solo logiciel sarango prière le penser bien papa le prière gin zapa na mbetotin zapa mati rasulatuna anta abudallah ka annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد أفلح المؤمنون أو ما بير الصبن دواء الذين هم في صلاتهم خاشعون أكالا سوسي ألقى بريين زابا نمبيتو تزابا والذين هم عن اللغو معرضون أكالا سوسي أي سوكوا كا فريفول أتنتي وسوسو ألقى سارا كا نيبابي ألقى سارا يسوى كلا ديفانتيالا الله أكبر والذين هم أو ما بني أكالا سو للزكاة فاعلون tonala debuza limbi na peroti ena ala kezi zaka akambi na zomyambeso surati tauba farati verseti balomeneso Allahu akbar walladhina hum awa mabeni taatana kulna wali nikwe li furujihim na teretala tikoli wala teretala tiwali hafidhun ala kebani ala batani bianza patane illa ala azwajihim ala ke utiliser teretala tikoli gina koli wala wali tala
aw ma malakat aymanuhum wala na captif tala so islam ayedana ni fa innahum ghayru malumin nan so wala kana tene pepe. Bon donc faman ibtagha wara zalika, mais mo ceci mo utiliser sexe setimo et akana wali timo tu sunna pepe et ko timo tu sunna pepe na captif timo pepe fa ulaika humul aadun ba momo on mo déborder limite bien d'apart. Bon donc nan so captif na concerné ga kolio akoli la si utiliser captif tu wali, mais mo wali musulman te mo comme kana ben captif ti monga mo na lo sara iso ape imason jonisi boton ima de famali bitara wara zalika fa ulaika man adun aita capote préservatif condom lokwe akameni so za yor sexe ti lo daw bonza paten famani bitara wara zalika musimo mu sexe ti mo yor na timbeni yesu si aketi wali ti moni pepe Allahu Akbar. Faulaika humul adun, ba ma en limite aïta d'ailleurs même yungo capote so tenez pas bien. Intention si asara dona le capote nani titne asara a planification familiale. Na mbena raison chaque précis. Ton docteur prescrit na motono wali ak mungo toro moningi anda foroto na maboko tu lebi le moins fini ngo titne ala dunia yati kobela pepe la boto yati dungo. Mais azomingi ala ke yutala na pengo kobela ti VIH. Mais VIH ni so mo so ça débauche après yoka bin muna VIH papa. Donc so isa so parenthèse qui t'entend doni si bien da pas fatene wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'un akira tene awa mabeti tatene ni amana dépêche munala na promesse wala engagement so la mum ala que réaliser ni il commence na qad aflah al mu'minun wa ma ba sobenda allazina hum fi salatihim khashi'un so importance de prière bien pas grave walladhina hum ala salawatihim yuhafizun la ilaha illa Allah atana wa ma beniso an bongati prière tala niso ala ke banani ala ba commencer na deuxième verset nika aga tanti prière et encore ici na 9e verset nika aga tanti prière bon bien pas tene ulaika humul warithun ba ala susa ke héritier de la ala ke héritier yen alladhina yarithuna al-firdausa akala so saka héritier paradis firdaus wala janna aljanna to ida te aljannat firdaus hum fiha khalidun ala kan bakana yanika seku wala ala kan banani bona to ala ka sigi pepe éternellement. Bon donc à verset me dit que tu as une idée concernant réponse à la question tiaita so bon to il répondre à la question ton so par exemple là celui qui na le iso normal chaque le 10 chaque mois là il programme réponse question à la manie chaque le 10 qui à chaque mois même à duna to kana undani il ressemble ni chaque le 10 mais là si wara retarder un jour magati pale si wara bi muda papi ka réseau à marcher joli pépé ba il pense ita tibi il bougerta la na retarder so sara so mais là désespéré pépé nous a pas tenu a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Ala so si asara pale asa kwa ti usu subi na ingo ti ala so ala désespéré na grand jamais ti unango pardon ti bien da papa ala unda pardon za pas pardonner péché ti ala tout ay ta juste ak prier na legi ape wala prier na ngonga nape wala sara erreur ando na mbeni ta unda chula tene mais mosala ni mosala ngena enfance no prier pour ça que tonne moni quoi la na tan mo casse mo réparer commencer prière ouais soit on so a on ouais tena juste bien da pa ya puyanga timi bitani mbrimbi yunda na pa mona ifutani na ala kwa na réponse mi leke na legeni songa mi tromper mati kete ndara timi nzapa a pardonner bi na ala kwa aita yunda na pa mona siriri to so si ye terenda ngati nzapa na ndandani nzapa atimi na jannati firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.